Odinglo, kore palieji. Odinglo, kore palieji. Odinglo, kore palieji. Odinglo. Oh, utua opiti makija pilokom technical era matiga kany akwa ye kija lutua ombere ni wan wange mabe je matiga time ike kwara choli man je mape pepe okulo oti makija ni son uberpere pida kiega mo manak ento abi doki kom lok ma ber ka wachene ni duju ka chel ma atamni la bon palo chawa oweka dok ikore kita chako kede ana chako ni ichamu kene bene magale wich makelo lok moko wako kama enini biara ngeni kirwa kinu kunu bene jomu kene koni wachi manda tika yara la winywa kama leng ento kiri wala jok bene jamu kene beka gichimu wae kala jok ini chimu wae mai waji ni pe kel jok ni koma chichamu kene inoni pe bali pe timu tim jok ni ikomi don ana mera wachulu tua jem matiga time kidi woli chake mere ichapiet enini madong tien tumi raj dak liek tutwal ni ike kwar mamegwa onyo ikiet metela ike kwar wan tala chori kubiri dong wadonyi lok me corruption man lok ma liek tutwal ni kumbiri eni dong
ruore wa ma mira no wa gi tutwal kitiga wilugi kichente kitiga wilu ruore kichente machene ene berka ka wachu wele la wij bene mirum o mak wa joma no wa kwany chena makama ene memie ne bor ruore lutu anangi merni rompeti wai pasen piera pero baruri ma wan wati kere kumalme kaka enini gitie mero ni gitie pege paro ko laga tie onyo gwak bene pege ka emio chena ke gamo ka bene pe mio be pege paro gimone tika dio gi pege koke ye bene gilingo mot be pege waji tamgi ruore egoni wan wati kergi magi romo chok pasen piera pero lo lo bachole kakany don ka in ngat moni tiga tiki gor makama enoni mega ka tielo ko ruori yo mapat in tiga wilo gia wila pichuak mere meg bere ikom chino chao kene pe bere pe ana mera waj pot ulu tua ne romo beti bene wabe bero wako nyoki ruot mo achel kidi wole enini ma en bero biloko bodro kakany en to kine en matiga winyeni ni tela machon me ke kwar en tiga wilo ruori iwel machile adi ali piero bichiel ma kitiga waje ni airtime man lok matiga winye maka ene lok ada chi lok maraj tutwa lutua ali bichiel ali piero bichiel ya miro wil ruori ma kiluonye ni airtime chengjuini no ruori pegi no ali piero bichiel petien lok ango man la peny ma pier tek mo mir be ko ngwan wa peny wi wa chalo kaka ali pier bichiel dak chako binu ikar mano jemi do bale pien ka pe ka meno chino dong wano tika neno watika neno kamano bal beneti ye maleng si atamni gin ma ana tika neno ne ma ana tika wajine bodu kidi woni pe tika waju longuna ka miete ni ruot mo eno biro waj kidoge iwone beno be wajo lutua we a waj botu gina liet ni kama dong wan don yeni wa we ko chalo ke kwar ma megwa cher ti do political lutua we tu ma do yin man bolu wara me wa ma lo en ger no biro ki chuny maleng bien logada kai nen lutiro tika lweny cha mo kene yin la tien bene bini tego te eto chili gena teke ini dong te bien ni kumbere enene lu diro tika lweny lu dok neno a no report ne lo katika yenge a ko weka daga nen kong tika yenge tutwal bien ni kapeo no kanen ka kakenyo dong wakti mabebele tua bien ni lo ka futi ka yenge weka nen kin ma yopo neo
loka peti kakare. Okay, pe winye mabe. Okay, dabi legu ni oye ka ka lock life in yo. O mi ada kia chele ken. Mi ada kia chele ken. Wega nen alaga. Okay. Kitiga wai dong tiga kare. Okay. Apoyo. Ana tiga wajika mani. Umege wa mati parliament. Chala call Anthony. Eno tute bene ki yo mamege. Kun tiga wajini. En oloto bene item binu. Ikir lok meri utal. Ike kwaro. Atam ni mano no pe chuny marach. Eni no chuny marach ko. Mabeno mera call Anthony. Ono obinu kitam mabe. Pien in cha latin. Kalu diro tika lweny. In latin bedong itego olo. Dong teke enini. Pero madong tie ko bini. Jok palutino ne chalo bidoko tek tutwal. Pitien lok. Nilu diro ne chalo dong tika lweny ludok. Yen in latin ka de ne lu diro tika lweny ludok. Cha mukene donye loye. Ijoko jok dong kichen. Man ena tam ni gien makoni dong bitime. But leb mabene ke wajo. Kia call Anthony bene po beru be tutwal. Atam ni eno ni bene po wache maleng. Kirika beti bene no gwakai ngiyo matut na dane moni bene tie. Ento mechako lep ni in kono in chako luongo wan rodi chalo ina nga. Ento kir yo make waje kere ye pe opore. En ger no bero kichwiny maleng. Dong lutua ka dong ruori wa kumbere enini kit ma winye kere tela machon tika wilo ruori meno support iwel machiling ali pier bichel maben kitika wajini mukene kibimero atamni inini jeme malik tutwal manotime chali ke kwar bodwa kakany lik tutwal lik ma mier no po mete chidong ana mier kang ana duak la peny botu won motika nenwa ngo mado miera cholo tim kang piera ngeni ko digini digi mano ene chiambichel kachokati ke kwaro achole ke kwaro achole ka en gulo kachokati kiyungi chel bene kachoke paruri mukene maperiti ki yeyo ikom tam onyogwa onyo itera pa ruor machon onen David achana ruori le eno ni bene gitiki kachoke nir madigini man duju waya nywena ma wan wati kede kekeni igang keka enini man beber kachoke mano la wiruri machan ene yo luong kidong la wiruri manyen ero luong mege eto dane daktika gore wai kit gum man ene kama wati kede ka nywena marach tutwal mabedong ka ini tika mier winye be pedo ng'eyo men mo mier kede chere winy icher gulu ibed gulu icher kit gum mono ene nda nywena matie chi kaono utiga choi tama megwo omi tama megwo koi kom loke enini pien ka charo an gera ano nywena wia dak weko chao kene rieko na bene ao cha an la dirti ben man gera update je matiga time mamukene waidi wole enini transaction no kene be futiga war anda ti ben waki ana tigi copy mechiene mogo mage chwalo moro je matete me chilo tua ngar mone dak te ka wacha ni food party clear kede ka niang mabe
Okay. Ka food party clear nyogwak dare nga. Oh, in nature message machan. Okay. So lutua mono energy matie mono energy matika time botwa ikumalme Uganda kakany ma tin anabere yik ma yik palatina nyaga muto matiri malet bene ento kade win ludirudini dong gipuonyo dano kai win dong ludirudini gipuonyo dano wai gang pero makun giboro char matiga time ike kwara chole chido ng'eni watiga cher kamo marach makonyo dong bene pere tiene gin ma gipuonyo tin gipuonyo bene lok mabejo ento kani gibet apuonyo jema kama ine naga ikom ke kwaro chidaka wano bebero ki ke kwaro da neno pien man gina ti neno chalo ti obitime o chok choke anywa Kristi ga waini chawa do ramo me alaga ya tamni ana tamni kainen ikin wane eni gwage onyo chalo la dirruat achana tiga neno an ko bere ana tamni la dit in ke win tama pien kachalo an wane kiri wale utambene kar mukara nge dong ni pati ka miyo tam ki biasness monyo gwak ki tam mo mana tiker maraj ero neno na tieni kache ono ni telele ni peda ko mir kiri ye ona na nyoki moke ye la dit wek gino a ki loke ki wara man ni tam mega waro bene bido komi ka inde waje ni ojane kapi kara ene dong be mer wek gwa nyo wada cha ka man cho wek ana wek telele ini atam ni dano be kero war komi naga neno Isaac bene tika wacha laga dong miete matam ni le enini bene fut pe bo kigien ma mera ubera wajine comment se bene tima na kameni chi lutua enuni ene wie jim matam ni ana po wiwo ye ni tiga time kuno digini an bene bi ber ka kelo botu jim mano tiga time kenyo ike kwaro bien digini magulu no lok tie makit gumbene lok bene tie so ka don kitiga lok kuja kitiga lok kan ana be kelo botu update ngoma kitiga lokone ni ngo alaga gwa nyo tie ngoge wonu bino report eni ana tamni kitla comments bene tima nake okay watiki Junior Perez official tiga wachini tiga wani I don't know what's wrong with our cultural leaders being in that position is not it's not permanent Rornen David Achana should give chance to others since he had already yeah you're saying messed up anyway kidong Eddie togang chiga wachini chal jemo kitia gas bene o ka bimoji yeah I think wa walego ni la korishara eno bet pere wek po nywen wa wek po lewi wa wek po bal nying wa tutwa ka bitum kadano an pa bi par ko ruoro bitele ki ngut ki at ter mer po kar guri ayela mo pere bora pien dano be chao keno mir kong gunyut
gunyut la poko patamgi yo mogo mano gen gi no rwate. Anywa Christiga wani, at what time are you bringing? Kachakani obichaka chawa dek meki deko digani. Ento chamu kene yininge wano choli lok me chawa pa wagwako tutwal. Kidong beno mapar ki eno ne pange ucha mene makibimio kar ke ucholo gangea mekelo loke egoni duju waka. Okay, eni da kwana. Yeah. Okay. Okay. Atamne lutua church mo maduong tutwal futong pega pe komberene anam fo wututwal meneno update man ma ana kelo bodro abi kelo maduong kuno abi kelo maduong kuno akelo pedak wiye ke ken amera kelo matutut ken machengwi ano nena timo bodro Isaac adugal okelo tiga wachi lawiche dong tek ya lawiche eni tek ba mera tek tutwala ye ma pebien na be ya be ko. Okay. Atamni lutua ka gya shoy dong fut pe anen mo kene tiga piano edi togang tiga wani eno ni mana kong wibie pinga ruodi pinga ruodi eno ni mana kong wibie pinga ruodi la rokom meno kimiri matek atamni la penye ni pertek ni won ruodi ka tiga neno waki wana tiani ugam kore la penye enini atawne eni pertek tutwal wunu mirugam kidong Junior Perez official tiga waini, thank you for your time the did the ben for matek talmera afoyo anatawne lok mukene dong pe update polkar peri beru wiye ga ken si atawne dong pora wajo en wiye ki jeme mon manok ma mir wunu ngeni but oko maduong to twale dire kidong bena cheng chabet no one watiga kelo loke egonio duju kor ke kore kidong jeme mamiete ni wunu ngeo wen ka chel an bena foye matek to twal foye matek mera Isaac okelo adugal foye wundong kachao ne ramo si atamni bena no rwate ni dong bena vot mabe wun jo mu bi vura wun jo mu choya wuno chiti mabe kagwak matigange kidicheng si enon ko obed mabe opoy matek wan furunen Kori paliji, utinglo, kori paliji.